Ballon d'Or 2026 abakinnyi 10 bahagaze neza kurusha abandi nyuma y'igikombe cy'isi. Nyuma y'uko Espagne yegukanye igikombe cy'isi cya 2026 itsinze Argentine ku mukino wa nyuma, impaka zo kuzegukana Ballon d'Or 2026 zahise zifata indi ntera. Nubwo igihembo kizatangwa kuwa 26 Ukwakira 2026, ibikorwa by'abakinnyi muri shampiyona, Champions League ndetse na World Cup byamaze gutuma bamwe bigaragaza nk'abahagaze neza kurusha abandi. Dore urutonde rw'abakinnyi 10 bahabwa amahirwe menshi hashingiwe ku musaruro wabo muri uyu mwaka w'imikino. Ku mwanya wa 10 twibuze turasanga Fabian Ruiz ukina Paris Saint-Germain, akaba ari umukinnyi wa Espagne. Fabian Ruiz yagize umwaka mwiza cyane ariko ari kumwe na PSG ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Ndafashije PSG gutwara Ligue 1 na UEFA Champions League, anafasha Espagne kwegukana igikombe cy'isi mbere y'umwaka, ibitego 3, assist 5. Bakaba ari Fabian Ruiz. Ku bwanjye ndabona ahubwo yarakwiye nko kuba ku mwanya wa kabiri, kuko Paris Saint-Germain twese Ligue n'ibindi byose mwayibonye. Hanyuma tugeze aha ngaha, urabona ari nde uri ku mwanya wa cyangwa se ku mwanya wa kabiri? Twandikire muri commentaire, unakora like, share, comment, subscribe byose. Sanza muri zino video. Ku mwanya wa 9 twihuse turasanga umukinnyi ukomeye cyane ukiri ikipe ya Manchester City, bamwita Erling Braut Haaland. Nubwo Manchester City itatwaye Premier League, Haaland yakomeje kuba umwe mu bakinnyi batsinda ibitego byinshi ku mugabane w'Uburayi. Muri World Cup y'uyu mwaka 2026, Haaland yafashije Norvège kujya mu kimwe cya kane, atsinda ibitego byinshi. Imibare y'umwaka: ibitego 45, assist 10 muri Premier League. Hanyuma Jude Bellingham, Real Madrid, akaba akinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Bellingham yahuye n'imvune zimwe na zimwe ariko yagarutse neza mu gikombe cy'isi. Yabaye umwe mu bakinnyi beza ba England, yafashije ikipe ye kugera muri kimwe cya kabiri. Imibare y'umwaka: ibitego 15 na assist 6. ngo akamwita Jude Bellingham, karafashije n'ikipe ye y'Ubwongereza kugera ku mwanya wa 3. Hanyuma ku mwanya wa 7 bamwita Michael Olise, akinira ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe y'Ubufaransa. Olise yagize umwaka udasanzwe muri Bayern Munich, yafashije Bayern gutwara Bundesliga na DFB Pokal, anarangiza World Cup ari umukinnyi watanze assist nyinshi. Imibare y'umwaka: ibitego 22, assist 36. dore ko uyu mukinnyi ari no kwifuzwa ndetse n'ikipe ya Real Madrid. Akaba rero yitwa Michael Olise, wagaragaje shampiyona imeze neza. Ku mwanya wa 5 turasanga Kizigenza Lionel Messi, Inter Miami, akina n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Nubwo afite imyaka 39, Messi yongeye kwerekana ko akiri umwe mu bakinnyi beza ku isi. Yafashije Inter Miami gutwara MLS Cup, anayobora na Argentine kugera ku mukino wa nyuma wa World Cup 2026. Imibare y'umwaka: ibitego 44, assist 30. Igikombe gikomeye MLS Cup yatwaye muri shampiyona ya Amerika. Kari Lionel Messi kabisa agifasha ikipe ye kugera ku rwego rukomeye cyane muri iki gikombe cy'isi. Ku mwanya wa 6 turasanga Umufaransa Kylian Mbappé, akinira ikipe ya Real Madrid, nubwo utagenze neza muri Real Madrid. Mbappé yongeye kurangiza umwaka ari umwe mu batsinze ibitego byinshi ku isi, yegukanye Golden Boot ya World Cup, atsinda ibitego 10 ndetse atsinda ibitego byinshi muri Real Madrid. Hanyuma imibare y'uyu mwaka: ibitego 52, assist 11. Ku mwanya wa 4 turasanga rurangiranwa w'Umwongereza Harry Kane, akaba akinira na Bayern Munich no mu gihugu cy'Ubudage. Harry Kane yagize umwaka ushobora kuba ari we mwiza kurusha indi yose mu mwuga we. Yafashije Bayern Munich gutwara Bundesliga na DFB Pokal, anafasha England kujya muri kimwe cya kabiri cya World Cup. Imibare y'umwaka: ibitego 3 na assist 8. Ku mwanya wa 3 turasanga Ousmane Dembélé, akina ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya France.
nyuma yo gutwara Ballon d'Or 2025, Dembele yakomeje kwitwara neza, afashije PSG gutwara Champions League na Ligue 1, anafasha Ubufaransa kugera muri kimwe cya kabiri cya World Cup, nubwo France itageze ku mukino wa nyuma Champions League ku rutonde rwe, bituma akomeza kuba umwe mu bahatanira Ballon d'Or imare y'umwaka 2025 asasa 13. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga rurangiranwa Lamine Yamal. Rurangiranwa Lamine Yamal kabisa akina ikipe ya FC Barcelona, akaba ari n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Ku myaka ya 19 gusa Yamal yakomeje kwandika amateka, afashe Barcelona gutwara La Liga na Spanish Super Cup, anagira uruhare rukomeye mu rugendo rwe rwa Espagne rwo kwegukana World Cup, nubwo imibare ye muri World Cup itari myinshi, uburyo yakinagamo byinshi cyane. Imibare y'umwaka 2025 asiste 22. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Rodri, Manchester City na Espagne. Ese tugwa tugeze aha ngaha urabona umwanya wa mbere wo basize bari bawukwiriye Rodri ni umukinnyi uyoboye uru rutonde nyuma gukira imvune ikomeye, yagarutse afasha Espagne gutwara igikombe cy'isi ndetse yegukanye Golden Ball nk'umukinnyi mwiza w'irushanwa. Yabaye umutima wa Espagne hagati mu kibuga, ayobora ikipe ye mu buryo budasanzwe, nubwo Manchester City itagize umwaka mwiza nk'uwa mbere. Ibikorwa byo muri World Cup kandi byongeye kumushyira imbere mu bahatanira Ballon d'Or, imibare y'umwaka, ibitego 2, assist ubusa, ibihembo bikomeye FIFA World Cup. Umukinnyi w'irushanwa ry'igikombe cy'isi uyu mwaka wa 2025 ashobora kuba umwe mu myaka igoye cyane gutoranyamo uzegukana Ballon d'Or. Rodri, Yamal bafite amahirwe akomeye nyuma yo gufasha Espagne gutwara World Cup, ariko Harry Kane, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé na Lionel Messi nabo bafite umusaruro ukomeye ushobora gutuma amajwi y'abatora atandukana. Akaba rero uko byari bimeze, iyi nkuru tuyikesha inyarwanda.com. hanyuma ngiye ku bwanjye, ndamutse ndebeye ku bwanjye uwo nahereza iyi Ballon d'Or ku busesenguzi bwanjye, nahera kuri Fabian Ruiz ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain, yatwaye Champions League. Hanyuma nyuma yo gutwara Champions League kandi atwara na World Cup. Iyo bari gutanga kenshi Champions League bareba uwatwaye Champions League na World Cup, atwara na Ligue 1, bimuhesha amahirwe. Ikituma Yamal ashobora kutayitwara, wenda tugendeye kuri Fabian Ruiz ari ufite amahirwe menshi, nubwo hano mu nkuru batama amahirwe menshi. Yamal afite shampiyona ndetse na mondial, hanyuma Fabian Ruiz afite Champions League ndetse na mondial akonta cyane, ariko maze kureba kuri mondial bareba no kuri Champions League. Fabian Ruiz ateze igihindutse yatwara. Umwanya wa kabiri nateze igihindutse Yamal yawujyana, kuko yatwaye igikombe cy'isi, atwara ndetse na shampiyona, ateze igihindutse Lamine Yamal nawe yakomeza. Hanyuma rero ibindi nuko bibutsa mukomeze mukore like, share, comment, subscribe kuri Top Sport Ubuzima, cyangwa mukomeze mubone inkuru zimeze neza cyane kabisa. Ibindi byo kabisa update zarari nyinshi cyane, ngenda tubahereza ibintu, izi nkuru zigenda zimeze neza cyane, zibibutsa mu mikino igiye kugiye imeze neza, update sport. Ciao, service ari mukomeze kugira ibihe byiza.